Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay ikan biag ita ket naggapo. Ken ni pagayam tayo ani Marge ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana iti surat na Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasarita ken ayat. Ket sapay la kuma, tamay samat to'y surat ko ang mapiliyo nga idrama. Ado tinagbalin at textmate ko. Ket may sa kadakwada tinakariknaak iti ayat. Bueno papagayam, intay man nga rodinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Marge. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya? Sa balin ti marikrik na iti may sa textmate mo, friend? Owen Rodrigo. Oops! Correction! Rod ako nam saan a Rodrigo. Ay, Diyos ko, di ka makauawat. Oh, sige. Roda. Nabayag tanyag pagayam. Kanayon naklata nga awagan iti kagurgurat anagan. Oh, sige, saanan. So, agpariban ka, ha? Owen Rodrigo. Ay, Roda. Makapasurong ka talaga, Marge. Okay. Iribanta dahi buok mo. Get discountan ka. Thank you. Ikaw, ha? Panay ti papintas mo ita, ha? Ay, loka ka. Siyempre, ada nga minin inspirasyon ko. Ha? Ay, aguray ka. Anya di kunam? Na-inlove kan iti may sa textmate mo? Kasta nga ro. Ay, loka. Textmate la dayta. Ma-inlove kan? Iso nga ro ti marikrik na. Oh, nakita kayon? Agkita kami to into next week. Iso nga ro nga agpapapintasan. Okay. Oh, sige. Sakti makamukan ka. Kaya't sigurado nagpintas kan to, ideal daw pa nagkita yung adwa. Thank you, friend. Kayat ko, duwatan to ang makisinarakan ko na. Okay. No problem. Basta si ka, friend. Ay na. Diyak makaturok. Ay, nainlawag at talaga iti boses ni Jerry. Isulatan ti pampanunutak. Anya nga tatilangan na. Sapay ko mata magustuhan nakmat nakita kami. Ha? Ti cellphone ko. Oh my gosh! Ni Jerry ti umawawag. Sang bata ka tagos. Hello? Hello, Marge. Yes? Hello, Jerry? Sana ka makatulog. Pampanunutan ka ngamin. Nagpintas ngamin ti boses mo. Naglambing ti boses mo. Huh? Siguro, nalambing kami ti personalan niya. Siguro. Marge, I love you. I love you too, Jerry. Agkita tanto into no may alawas. E-text kontukan ka, do sa dino ti pagsinarakan ta. Okay. Or-orayik ti text mo. Sige nga Rod. Bedyo lang. Kaya't ko lamang ti boses mo. Sakbay ti panatulog ko. Good night. Good night, too. Ay, inawagan nakman ni Jerry. Kamaw dyanan na. Agkita kaming tumatla. Ay na! Nagbayag ba ito yung textmate mo, friend? Itay kayo kailangan 10-10 next. Di matla umayan. Oh my ganun. Oh? Oh? Isot yung mawawag. Pati siya bata mo. Hello? Hello? Sa dino tiyan mo? Adda ako nito pagsinarakan ka. Kasi ka. Oh my ka din dito eh. Itay lang nga dark dito eh. Ha? At dark dito ikaw dyan alamisahan. Mabid lang nga. Umayas di tayo nyo.
Ha? Asidig akon. Asidag kan? Ha? Di lalaki nga umasidag dito eh. Iso ka diday ta ni Jerry. Ada akon dito sa ngayon, Marge. Jerry? Oh! And you are Jerry? Nalakat? Ibabayo mo ito na dagita cellphone nyo. Agsarita kayo kadilat ta dita cellphone nyo? Idin to tagsinsinango kayo lang arudan, ha? Kumusta, Marge? Iso kayam ni Jerry. Nataarumad kayam. Na bakit di pang makina? Hoy, Marge! Kasarsarita na ka ni Jerry! Ha? Kwa? Agtugawa ko na. Okay.Ag-order tayo ni tikanin tayo. Sakti makamo itibayad. Ay, dagi libre! Yes! O sige.Ag-order kayo ni tikanin tayo. Ay, Deji Aroda. Pinanawan na tan dito parke. At ka na papanan na. Ik-ikan na talangit igundaway ang makapagsarita na imbag. Adda kasinsin ko dyan na Trinidad. Agab-abang ijay. Kan ijay maten nga trabaho. Anya ti trabaho na. Agpada kami nagtrabaho iti may sa restaurant. Katrabahuan mi ti may sa Tagatuba. Iso ni Lilia. Awan, amok ni Lilia, best friend ko dayjay. Ngam, awan itanta nag-abroad. Iso ti nangalagi ti number mo. Si Kaa. Damdamagag idi no nangalaam iti number ko. Ngam di mo kayat nga ibaga. Tagayam ni Lilia. Ay, ni Lilia talaga. Katrabahuan na kagayam idi. Agyaman ako na ikan ko na. Gapo tainted na ti number mo. Tapno, agbalin ka nga ag-textmate. Kat sana nga agbabawi anak i-textmate kan ka. Gapo ta napintas kagayam. Thank you. Marge, nainlabak iti boses mo. Kat itata nakita kan. At adamanan na nainlabak. Jerry. Ay ayatan ka, Marge. Ay ayatan ka ma, Jerry. Marge, anak, sa bali ti madlaw ko itakan ka. Kanayon matan ti panagpaparlor mo. Ditan sa matan ti papapanan ti matmat gadam iti pagtrab-trabaho ang mga opisina. Saan mat Apa, di yung makitkita dagiti groceries nga isang sangpet ko, dagiti masida iti ref, kanda dumapay. Sa bagay, Kan may sa, rumbang lang agpapintasak nanang. Nang runa pa'y tadan boyfriend ko. Addan boyfriend mo, anak ko? Sino? Taga-ano? Anya ti trabaho na. Kanapay adi mo yamamo kada kami kinitatang mo. Nagadumot din sa ludsod yo. Jak amon anya ti sungbata kadagiti dinamag yo. Maala, basta ti makunak. Masapul anasingpet alalaki ti pakiayan-ayatam, anak ko. Daytay mayat ti ugali na akas kinitatang mo. O nanang, nasingpet ti kaayan-ayat ko. Kay, sigurado ka ka din, hindi ko naman boyfriend mo. Uwan tatang. Sige, ipashare mo to dito'y balay ha. Tapno maam-am mo mimat, anak ko. Ay, kitrumbang laeng Huwag gayam, taga-ano ka day? Taga Nueva Vizcaya, tatang. Nay, adayo ba't gayam ti lugar da? Nga magtrabaho iti la Trinidad. Iti may sa restaurant ijay. Ay sa bagay, urayan niya ti trabaho nan ti napatag kag nadalaws. Uwan tatang. Sige nga rod, ipasar mo to dito balay, tapno mamamumi mat kininanang mo. Nagapa kayo ka di boyfriend mo, ha? Saan? Ngam saan mo ito nga agtetext ka na mauawag? Ha? Apay ngay? Taluan lawas na saan ang nagtetext. Kanya kung makontak ti number na. O di mapangkalangan ni Jayan na. Tatakwatan no apay. Mabaling ka di ako yugan nakitan. Ha?
Ay, sorry friend. Saan ka makuyog ita? Ngamin, ador oray nga agpariband. Sayang mo tayo dyan. Oh, sige, maawatag. Siyak lang nga rodan timapan ija ayan na. Sorry napukaw ti cellphone ko. Natnagkunsa. Isu at sabali ti number ko ita. Naimbag ta si Marongkar ka. Kung naklakid din noan niya, tinapasamakan ka, Jerry. Nagdanagak ngamin. Wen gayam. Inton bigatan ti panagawid mo Dito ikan boarding house mi maturog. Ha? Agmay may sak ita ditoy. Nagawid ni Noela kasinsin ko. Ket inton Sabado pala ti sangpet na. Ay, ngam. Alan Marge. Inton bigaten ti panagawid mo. Dito ikan na maturog. Oh, sige. Patgak ti kayat mo, Jerry. Wen gayam. Inton umaya bulan. Agawid tayo di Nueva Vizcaya. Ipasar kayo di lugar mi. Oh, sige. Kayat ko. Sigurado ang magustuhan mi jay. Ado ti prutas si jay. Talaga? Wen. Ipasar kayo di lugar mi. Yamam mo ka kadagiti gagayim ko jay. Kastamat ten kadagiti dadakal ko. Hoy, Marge, sabali ti bang panunutam Nakamutta lang kamatlatan. Agtrabaho kan Oh, anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Sana ka makakonsentrate, Darlene. Apay, ada parikot mo? Boyfriend? Family problem? Uno anya? Di boyfriend ko. Sana ka manin nga ite-text. Kanjak manin makontak ti cellphone na. O mga no nagsukat iti number. 3 weeks latin na palabas. Sipod pan naturog ko iti boarding house da. Sipod iti in. Jakon makontak. Ha? Ay sus! Awanan Intarayan na kanno kasta. Anya nga tan tinapasamak kan ko na. Madamdaman na maturo ka. Padasak manin akong takan ni Jerry. Katsapay ko mata mapagring ko ti cellphone na. Aday ta. Naidial ko na. Hello? Jerry, agyaman nagtanakontak ka matlangan. Apay, di ka agte-text. Nadadaan ti cellphone ko. Nakisalpa kang langit ti SIM card. Anya? Ay, sa dino ti ayan mo ita. Ada ka dita boarding house yo? Wano, ada ka dita restaurant a pagtrap-trabahuan nyo? Adda akong dito yung Nueva Vizcaya. Apay, kalat mo't anagawid ka. Ada ka di emergency? Awan mat kit di. Ay, kasta gayam. No, kasta, kaano ka nga ron nga agsubli? Diyan mo. Ang mga saan ako nang agsubli. Ha? Hello? Jerry? Hello? Naigdap ti cellphone na. Nalubat nga ta. Noaddan iti lugar da. Kaya't naasawan. Saan kami ngagkita pa'y? Apinanawan na kon. Nalibatan na nga tatimbaga na kanyak. Nga ipasyar nak iti lugar da. Anyamot ta ni Jerry. Apay apinanawan nak matan. No kasta, pinanawan na kan ti boyfriend mo, Marge. Ngamang namnama ka sublian na. Ada ka di awag na kan ka? Wano text na lako man? Si Puday di pa nagsarita mi iti cellphone na nag-off ti cellphone na. Saan ko na nakontak pa'y? Ang mga nuawan manin cellphone na. Kat nakisalpak la iti. O di mapan ka iti lugar na. Surutam Mabainak. No kasta, urayom ti panagsubli na. Si ni Noel? Ti kasinsin ni Jerry? Wen. Siyak. Saan ka idi anadanon idi inmayak ditoy? Taapag iso anagawid ka kanu iti lugar yo. Oh my God.
Sumra ka. Agyaman na. Agtugaw ka. Thank you. Noel, amok na istoryanak ni Jerry kan ka. Wen, napintas kamot gayam. Ngam, ay, sinayang nakamot ni insan ko. Sinayang. Nasayatay may ka. Tapno maamuhan ti pudno, Marge. Nga anya. Anya akinapod niya dayta. Ni Jerry, ket nagkalaysan. Anya? Nagkalaysan ni Di Domingo. Masikog ngaminan siya girlfriend na di lugar mi. Iso akapilitan na nagkalaysada. Anya. Imposible. Sana pud na dayta. Sana pud na dayta, Noel. Pudno, Marge. Isungarod ako na kasinayang na ka. Kaputo nagpintas ka. Ay, playboy tulot dahi jay akasinsin ko. Sana pud na dayta, Noel. Saan? Insang sangit kulatan ti sakit tinakam ko, Mr. Lonely. Nabayag matbasit, sakbay ang nakarecoverak. Naklon kon ani Jerry ket saan apara kanya. Kastan, ket agyaman ak iting kay panangidrama iti pakasarita. Agyaman kami met pagayam a Marge, iting ka pa nagsurat. Nasaya at met, ta nakarecover kan. Talaga kasta ni ayat. Tiragsak nga itdin na, ket addalat ta kakuyog na aliday. Ket sapay kumata dumteng tuken ka, ti lalaki at talaga aparaken ka. Wen, dumteng to dayta, pagayam a Marge. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan, ngayon patulod, ni pagayam a Marge, ti Tuba Benguet. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kan iti mat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika, June Ributazo.